Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avdivesium tu mensar te šaj te diskutirinata rijek tema koja so nadinavama ko veljek šukar dersi pouka poviše prhalenge hem penjenge. Rakliva kakva mu bareko masek hem trebala te kirel pe bud poviše ole star lafi, a mislinava so isiamen bud poviše te kirel pe lafi, nego so isiamen dive kakva mu bareko masek. Wallahi azza wa jal kava kirel eyyamen ma'dudat. Olajtane gende dive sa, baš kakva masek Ramazani. O gende dive sa na kena sigate. A menge açola samo te la pouka. Doleska odlučingim te šajte kirel pe lafi kotar jek tema anavkerdi sar o Ramazani, sar škola. Ili pa so siklovaja ko masek Ramazani. So amenge anela o masek Ramazani. So trebala te haljovataro o ajbe akale maseko skoro, hem pobitno palo ole skoro džajbe. I siamen jek poetikova sova kerja hem o Ramazani, o postiba počminala emanušeske otkako ka završinalo masek Ramazani. So značinala o efekti taro postiba, o bereketi taro postiba i pouka e postiba skiri, e oručeskiri, a čola te dikha palo masek Ramazani. Dali mu kla upral amende ne samo efekti. Kakva slučaj bi trebala te spomninel peso o masek Ramazani čači paske italo amenge, sar jek škola. Wallahi azza wa jal, ko masek Ramazani kirelale sar godišnica, sar jubilej, a kale maseko skoro, baši o Kur'ani, šehru Ramadan alladhi unzila fihi il-Kur'an, masek Ramazani tano o maseko te so objavi salilo o Kur'ani. Ki škola i sijek buti koja so vikinala pe povtoribe, non stop te ponovine od vas usiklilan. Ne slučajno pejgamber alaihi salatu wassalam povtorinela si u Kur'ani zajedno i Džibrilea. Ko svako Ramazani o pejgamber alaihi salatu wassalam e Džibrilea povtorinela si od vas objavi salilo oleske taro o Allahi azza wa jal. Ponodoriga, kad kirala pe lafi taro fadiletija ili pa sar škola so si kavela me na kava masek Ramazani. Si kavela men sar amari godi, amaro telo, hem amaro karakter, sar te zoira kerale, te ova pošukar, verzija amendar sosijam, palo o iklo bakale maseko skoro. Kad kirala pe lafi baš o karakteri amaro sar popravinela pe koakvamu bareko masek, trebala te džana deka na ne o karakter samo adava sar tu ponašinjatut, nego sar hem kerea lafi ko odredime situacije. Pa kad ikajek edukacija koja so anela mengi o Ramazani, penala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hem koji nam ukjela pe kotar opisi lafija, koji nam ukjela pe tar ilošno čip, ili pa taro akošiba, matec si del pe taro hajbe hem pibe. A katar haljovea deka amengi tano bud potrebno, ten kontrolirina amari čip, hem te džana sar kerea lafi, tegani keda men postinaja. Ili pa ako avea džiko sukop neka saja. O pejgamber alaihi salatu wassalam si kavela men te vakira, me postinava. Dikela pejek vospitibe taro amaro nefsi kakva mu bareko masek. So odvajtano je potrebno elementi ko dživdi pa svako je kemanušeske. Hem avrijal taro masek Ramazani. Amen kakva masek siklovaja, sar te vospiti namen korkori amen, hem sar isto agjar tova bogobojazna. Ja ejuhalladina amenu, otumen so pakjandilen. Kutiba alaikum as-siyam, propišimo italo tu menge posti. Kema kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattakun, sar so si ne propišimo okolenge anglal tu mende, da bi te šajtoven bogobojazljiva. O termini bogobojazljivo prevedinela peko amare prevodija, ko balkansko prevodija, sar na primjer taro besim korkuc, baš i takva.
Вакиралато ве богобојазливо. И сјаменјек аверда дикхибе таро о превода кале лафескоро. Лааллекум теттекун, да битувен богобојазлива, кирала пелафи мануш, со требела товел осетливо премал огјунахи. Таква аверела фенцар значинала, те шајте мрзине огјунахи. Те шајте ве осетливо. Те джане дека Аллах азза ва џел увек дикхелу управтуте, хем те джане дека баши адава кер до гюнахи, јек диве каде джевапи. Сародова, тове осетливо и танијек таро најшукар букја, кола со шај мануш те доживинел ко подживдипа. О осет, тано јек бути, кога со и тано поклон, таро Аллах азза ва џел, ја и си тутле, ја нане тутле. Лен пример байрамеске, кеда джаја јека вересте, ко байрамлуко те беша. Хем и каламенге баклава или па не сава вер гудлипе. Хем кет понуди наја те халпе адава гудлипе. Ко теко е диве скоро кеда чиве одава комуј, ту размислинја те напостинаваме, те накергум нешто погрешно, те напхаглум миро пости. Док ту одова а чола ки ти годи со ту панда постине, иако наклема се Рамазани. Од вас значинела и таква. Тове осетливо, те пазине, мате керене са во гјунахи. Соске джане дека тиро господари дикхелатут. О Аллах азза ва џел никад сој бе олена астарела. Увек дикхела олескере робија со керена. И таква значинела те пазинетут, хем таро гјунахи подурте и керетут. Со адавајтало е потребно школа, свакој ке муслиманеске, која му бареко масек Рамазани. О масек Рамазани си кавеламен те шајте овако помош, амаре керутненгеда исто агјар. Си кавеламен това о колендар со какера саигија, амаре керутнен, дали ковол дат, дали ковол дај, дали ковол тири ромни, дали ковен тире чаве. Си кавеламен дека о вредностија на кавде заедно ки ек фамилија, да не повише, хем по богато, таро са авер со шајтовел. Па не случајно ка си кавеламе на маро пегамбер, алейхи салату вассалам ва кериндор, кеда кавел овакти е сифире скоро, уштен, хем овен ко софрету маресуске, ко сифири, а раклювела оберекети ва кергја, о пегамбери, алейхи салату вассалам. Понадорга ко диклам, амаро Мухаммеди саллаллаху алейхи вассалам кава керел. Постачи силе дуи радостија. Англуно кед ка ресел пепире господареа, а од дуито итало кеда ка тергјол ко моментија англедер о ифтари, тај ка керел доваја. Саакала сикајба сикавела мено пегамбер алейхи салату вассалам, дека потребно итано товел амаре фамилија ки ек софра. Ако родеа берекети, а раклувала каква му бареко масек. Ако родеа шукар хармонија маре фамилија, а раклувала каква масек. Секова јек сегменти таро акава масек си кавела мен по нешто кова со требела това захвална. А дали ске да мен ге фалинела, о масек Рамазани од како кана кел. Па кашуне манушен сарва керена, кешке кет биовела свакодиве амен ге Рамазани. Секова масек те вола мен ге постиба. Ама уствари, амен ге аква масек, анела, одобор козум со шај те кера. О психологија да ва керена дека ако јек дејство и кереале почесто, хем поступинеа премалолесте, јек навика, ако кереала повише таро јек масек, а чолато ке са рутина. А чолато ке ко памтива те шајтане од ваки пракса повише путија. Па далеске да јек диета, тренала повише таро тријанда диве. А далеске ек совет, таро јек тренери, тало те джа повише ки теретана, таро јек масек. О масек Рамазани си кавелатут сарте воспити нетиро нефси, сартовел ту таква, хем сартове пошукар мануш. Понекад и Бог теринала мануше, те шајтовел хем посмиримо. Па далеске до Аллах азза ва џел, му кела менге и Бог коакава масек. Си кавела мен сартова хем Бог халеда, сарто сетина и дук околескири,
или па и Бог околескири кога со нанеле о исто условија сарамаро. А катар халјовеа дека аква масек анеламен те ова барабар сарине је кабере. Кога му бареко масек прајлален, сарсуа киргам тало школа, амен си кавеламен о пегамбери саллаллаху алейхи ва саллем дека тове ко джемати тано буд пошукар него тове коркори. Па одолеске да не случајно исјамен намазија, сарсој о намазија теравијакоро, еракјакоро намази. Сарсој тало о витри е намазескоро кога со клајнинеале заедно джематеа е имамеа. Халјовеа дека понекад тано буд пошукар теа човеко ек стадо него те одвинету то лестар. Амаре пхурева киргео кога се одвинела петаро стадо халале оруф. А катара менда халјовеа дека отакати е муслиманен горо тергелако джемати. А менгио масек Рамазани си кавеламе прајлален дека понекад на неджи аменде, на неджи адава кога со шајте кривина некас. Коркори о уштиве ко сифири си кавеламен дека мен шајте уштако сабах. Коркори амаро у напорност башоек намази си кавеламен дека амен чачи паске си ам спремна те жртвуи на повише вакли намазески. Коркори амаро постиве си кавела дека амен шајте воспити на амаро нефси. Ама понекад амен ге шукариталота ракха не са во кривцо, хем те вакера дека аверитано себепи вашо амаро напрактикуибе акаледи нескоро. Масек Рамазани значи нела те топинемпе о гюнахија или па те испаринен о гюнахија амаре. А далеске до Аллах азза ва џел му келамен ги ја прилика да бише тешајте расчистина аментаро о гюнахија. И цел е Рамазанескири, на не само те ачове бокало, туку и цел е Рамазанескири тали тешајте ове пошукар верзија коркори тутар. Лен пример сариек школа. Ту джајаки школа, псиклјовеа. Деа о испит, ама ко крајо на джанеа дали на кеа, дали на. Кој на кело испит? О испит на кела адава, кога се спремисалило пошукар, таро авера студентија. На кеа хемджаја поанглал, ако ту, од вас со сиклиланле, запамтингјанле шукар, хемджанеале више аверенге да шајте пренесинеле. Нашти од вате овел исто окова со сиклило шукар, хем окова со на сиклило шукар. Сариек маратони. Ако гелан неспремно, амен понекад во кераја битно и тало те учествуи не, а на те победи не. Со понекад од те и си хем утехада, со акава лафи на не одобор исправна сарсова керајале. И цел вашо учествуи тало те победи не. А менги да и цел со учествуине која масек тало те победина. Нашти окова кога со спремисалило масеконцарте прасталки трака, товел исто околеа кога со спремисалило само дојдиве англедер. Наштите овел барабар окова ученико кога со сиклило масекија англедер, тај окова со спремисалило јекрат англедеру испит. Увек и сиек мудрост ко сакава со аракловела, а и мудрост стани окова со ка заслужинел, ка побединел. Дали ко вело до маратони, дали ко вело до испит, о победникија дикенапе ко крајо. Нашти секој јек товел јунако, нашти секој јек товел победнико, а најшукар талокова, кога со чачипаске труди на лапе. Па далеске прајлален това о колендар кола со касикавен хари повише напор, теава адалендар кола со катрудинемпе тена броинен, тена генен, козом дена е Аллахеске азза ва џел. Това о колендар кола со пиротакатика ден, хем ко крајот аква масек, сар победникија кај кловен. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.